ways, ambiances boom ways, tugomba kuzamuka. Yes, tugiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira Boom Ways mu gihugu cy'Iburasirazuba z'Uburengerazuba ndetse abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba rwose wibuke kuri subscribe mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi rwose mureke tugende tugihere ahangaha rwose Islamabad muri Pakistan rwose imishyikirano yari iri kugenda ihuza igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika rwose ntago byagiye bishyika ku mwanzuro mwiza biturutse kuba yiko rwose ibi bihugu byagiye bigaragaza yuko rwose inyota yo kugenda bashaka kuyobora rwose umurwa mukuru w'ubukungu Hormuz buri wese akaba ari kugenda awushaka ariko mu gihe cyose bari kugenda basinya ayo masezerano bagenda banayaganiraho rwose nuko igihugu cya Amerika cyari kimaje kohereza rwose bimwe mu bitwaro bya kirimbuzi rwose kugenda bica muri murwa mukuru w'ubukungu wa Hormuz maze igihugu cya Iran kikahita rwose cyerekana yuko rwose ibi bintu bari kugenda bakora ari amakosa nibakomeza kurengera rwose barahita babarasaho maze igihugu cya Amerika gifata umwanzuro wo gukatisha ibyo byato by'indege bikomeye cyane rwose bagenda basubira inyuma maze bagenda batangaza yuko icyo bashakaga rwose no kugira ngo bagende bagerageza ngo barebe yuko igihugu cya Iran kiri buze kugera rwose kibarasaho ariko rwose igihugu cya Iran cyo cyagiye kitangaza neza cyane ko rwose ahubwo ari ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zigira maze bagenda basubira inyuma ariko ikindi wagenda umenye cyo rwose nuko kugira ngo bagende baganira ku meza amwe rwose no ku gihugu cya Pakistan cyagiye rwose kigaragaza yuko mu biganiro byose bari buze kugirana nta gihugu na kimwe kiri buze kugenda kijya mu cyumba kindi rwose kugira ngo bagende bahuzana intumwa ize ijya yumva maze igende ibwira abandi ahubwo bagomba gukora ku meza amwe maze bakagenda baganira ku bintu bimwe ariko icyo wagenda umenya dore ibintu rwose byagiye bituma amasezerano batayasinyana. Ikintu cya mbere nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayigendaga bayisaba kwishyura buri kiguzi cyose cy'ikintu bagiye bagiza cyane cyane muri murwa Hormuz w'ubukungu hano ku isi kandi ikindi rwose bakagenda batangaza neza cyane ko rwose batazigira na rimwe bongera kurasa kuri Hezbollah rwose uyu ni umutwe ukora mu gihugu cya Liban cyangwa kitari Lebanon maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenda ibitera utwatsi bagenda bagaragaza yuko rwose nta bushobozi babona bwo kugira bishyura buri kintu cyose bagiye bangiza muri uno murwa w'ubukungu wa Hormuz maze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zisaba Iran kureka gukora ibitwaro bya kirimbuzi maze kandi ikindi bakagenda banarekura ubwato bukagenda bukora neza cyane muri murwa Hormuz w'ubukungu hano ku isi maze ibintu bikagenda bigasubira mu buryo ariko icyo bagenda umenye rwose nk'ubwino nuko bagendaga telefona perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump akagenda bimwe abyemera ibindi akagenda abyanga ibingibi byaje kurangira rwose nta mwanzuro muzima uhari rwose bafashe biturutse kuba rwose baragiye batangaza neza yuko rwose bino bihugu biteguye rwose gukomeza intambara kubera ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose zamaje kugera zitegura urugamba kubera ko cyafashe intwaro nyinshi cyane kipakira indege z'abagenzi maze bagenda bazijyana mu bigobe byegereye kino gihugu cya Iran rwose ubu ngubu bakaba bategereje ka gahenge rwose ko karangira maze urugamba rukongera gusubukura maze ibintu bikongera bigahenda cyane ariko icyo wagenda umenya cyo rwose ya saha y'isi telekomande ni abanyamerika bayifite ariko rwose bakaba bari kugenda bayikoresha icyo bashaka ariko icyo wagenda umenya cyo rwose bagiye bari menge kubera ko Korea ya ruguru nayo ikaba yiteguye kandi rwose ikaba iri kugenda igerageza ibitwaro bya kirimbuzi ibingibi byagaragaye neza cyane nyuma yaho igihugu cya Korea y'Epfo gikoze ikosa indege zacyo zikagenda zinjira mu gihugu cya Korea ya ruguru maze kugira ngo bagende bayisubiza banayereka yuko rwose ibyo iri kugenda ikora ari ubushotoranyi bukomeye cyane nabo bahita rwose bigaragaza cyane bagaragaza ibitwaro bya kirimbuzi bagenda rwose biyerekana ku buryo bukomeye maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagenda bagaragaza yuko iki gihugu cya Korea ya ruguru rwose ibintu bari kugenda bakora rwose atari byo kandi mu bindi bintu rwose wagenda umenya nuko rwose igihugu cy'Abashinwa kikaba cyamaje kugenda gihura n'ikirwa cya Taiwan rwose Xi Jinping akaba rwose yamaje kugenda aganira cyangwa umwite Xi Jinping akaba aganira rwose n'umuyobozi uhagarariye kino kirwa cya Taiwan muri iyi minsi bakaba rwose bari kugenda bunga ubumwe kugira ngo buri kintu cyari cyo cyose kitazagenda kituma habamo intambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ese ko bashobora kugenda bazikura muri kino kigobe cyo muri Aziya izagenda ishakira hehe akayigo amayandi makuru wagenda umenya yuko rwose ikirwa cya Taiwan kikaba kirimo bimwe mu birwa rwose bikomeye hano mu isi kandi biri kugenda bishakwa n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo
babashe kugenda bagenzura igihugu cy'Ubushinwa. Rwose igihugu cy'Ubushinwa kikaba kiri rwose no mu ntambara ya Iran, biturutse kuba yuko rwose bagiye bagaragaza yuko rwose mu gihe cyose abanyamerika bashaka kugenda bakumira inyungu zabo rwose ahantu hari hose mu isi, nabo bagomba kugenda bigaragaza. Dore bimwe mu bihugu igihugu cy'Abashinwa kiri kugenda gitera inkunga mu ntambara, maze igihugu cy'Amerika kikagenda gitsindwa ku buryo bukomeye cyane. Intambara ya mbere rwose n'igihugu cya Iran iri kugenderwamo na Israeli. Iyo ni intambara rwose yaturutse ahantu hariho hose rwose igihugu cy'Ubushinwa ngo kikaba kiteguye kuzagenda kibafasha neza rwose. Iyindi ntambara ni y'Uburusiya iri kugenderwa muri igihugu cya Ukraine. Iki ni kimwe mu bihugu rwose gikomeye cyane hano mu isi, ariko rwose iyi ntambara ikaba imaze igihe kirekire cyane rwose, kubera yuko bari bazi neza ngo intambara izahita irangira, kubera yuko ngo Uburusiya butabasha kwirwanirira bwonyine, ariko Abashinwa base bigaragaza neza cyane ko bari kumwe n'igihugu cy'Uburusiya, maze igihugu cy'Amerika kikaba rwose kigenda gihura n'intambara idashira. Maze dore n'ahandi hantu henshi bagiye bigaragaza rwose, Abashinwa bakagenda nabo bagaragara neza ku rugamba. Mu gihe cyose ikirwa cya Taiwan bazibeshya rwose, Abanyamerika bagashaka kugenda bakigarurira, ibingibi rwose ngo bizateza intambara ikomeye cyane, kandi n'ubukungu bw'isi buzahita bugwa hasi. Mu yandi makuru icyo wagenda umenya cyo rwose no kubungubu uyu munsi ku wa mbere igihugu cya Kongo abagihagarariye ndetse n'abahagarariye umutwe wa M23 bakaba rwose bagiye guhurira mu Busuwisi, bakagenda baganira muri hoteli itagiye igera hanze, kugira ngo rwose umutekano w'ibiganiro bari bose kugenda bagirana bize kugenda neza. Ese ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibiganiro bya mbere byari biri guhuza igihugu cya Iran n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bitagenze neza, ibi ngibi byo babyitegeye yuko igihugu cya Kongo kiri buze gusinyana amasezerano y'agahenge k'amahoro n'umutwe wa M23, kubera yuko rwose biri kugenda bigaragaza yuko iki gihugu cya Kongo nacyo kiri kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane ku rugamba, kubera yuko muri iyi minsi rwose bakaba bari kugenda bagaragaza yuko rwose M23 mu gihe cyose bari kugenda bategura rwose ikijyanye n'imishyikirano izagenda ibera mu Busuwisi, ngo rwose ntabwo bari kugenda bayubahiriza. Na M23 nayo ikaba ari kugenda igaragaza yuko rwose igihugu cya Kongo kiri kugenda gishotora cyane, gitera ibitero ahantu hari abaturage, kandi ibingibi bikaba bitemewe, bikaba biri kugenda bigaragaza yuko rwose mu minsi iri imbere rwose aya masezerano bashobora kutazagenda bayubahiriza. Bityo rero menya neza cyane yuko ubu ngubu rwose igihugu cya Uganda, umuyobozi uhagarariye umutekano wa Repubulika y'Abagande akaba yitwa Muhozi, General Muhozi, akaba yagiye agaragariza yuko igihugu cya Iran rwose kiri guhura n'akaga gakomeye ku rugamba, kubera ko agiye kohereza abasaga 100,000. Aba ni abasirikare bagiye gufasha igihugu cya Israel muri iyi ntambara. Ariko ikindi wagenda umenshi rwose nuko igihugu cya Israel cyagiye gitangaza yuko rwose mu bintu byari byo byose rwose nuko abantu bose bagomba kugenda bayishyigikira, ariko bimwe mu bihugu bikaba bari kugenda bigaragaza yuko rwose atari Israel kugenderwa n'ubwo ngo ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bikaba rwose biri kugenda bituma ibihugu byinshi biri kugenda byidekarara, biturutse kuba yuko rwose bari kugenda babona yuko ubukungu bwabo bugiye kugenda bugwa, kandi rwose bakaba bari biteze aya masezerano atarigeze asinywaho rwose n'ibi bihugu, bikaba rwose bigiye gutuma bimwe mu bihugu bya Afurika ubukungu bwabyo rwose bigenda bugwa hasi cyane, kubera yuko ubu ngubu igihugu cya Kenya cyari kiri kugenda gitangaza yuko mu kwezi kwa gatanu bazashyikayo rwose icyitwa gaze yabashiranye rwose, bakaba bari kugenda basaba yuko ibi bintu rwose byagenda bihagarara, maze n'izi ntambara zikagenda zishyirwaho akadomo kugira ngo ubukungu bwongere bugaruke neza. N'igihugu cya Senegal nacyo cyagiye kigaragaza yuko kidashyigikiye izi ntambara, biturutse kuba yuko nabo bagendaga babona yuko ubukungu bwabo bukaba buri kugenda buhungabana biturutse kuri izi ntambara. Ariko ikindi wagenda umenya rwose nuko ubu ngubu Abafaransa bagiye birukanwa mu bihugu rwose byo mu burengerazuba bwa Afurika, maze igahita yisanga mu burasirazuba bwa Afurika. Ahangaha iyo bavuze mu burasirazuba bwa Afurika nta kindi gihugu bashaka kugaragaza nuko rwose igiye kugenda yunga ubumwe n'igihugu cya Kongo. Kongo ikaba rwose iri kugenda ikorana n'igihugu cy'Ububiligi, ikagenda ikorana n'igihugu cy'Abafaransa, igihugu cya
Espagne kikaba cyamaje kugenda kirukanwa nyuma yaho rwose kimye igihugu cya Amerika kugenda rwose cyahagurukirizaho indege azinambara ahantu baba bafite ibirindiro rwose. Ariko ikindi wagenda umenya rwose ni ubu ngubu Israel yagiye igishinja rwose kwinjirira amabanga yacyo cyane cyane iri hariya muri Gaza maze ikagenda inayatanga, maze ibi ngibi byagiye bituma yuko rwose bahitamo gufata uyu mwanzuro kugenda bayirukana muri kino kigobe biturutse kuba yuko rwose ngo nta musaruro iri kugenda igirira. Byumvikane yuko nyuma yaho Donald J. Trump agiye atangaza yuko agiye kuva muri OTAN, ibindi bintu biri kugenda bigarukaho cyane rwose nuko igihugu cya Amerika kigiye kugenda gihura n'akaga gakomeye kubera yuko rwose ibihugu byinshi byo muri OTAN bikaba bifite ahantu rwose byagenda bihagurukiriza ibitwaro bya kirimbuzi, nuko ibintu biba bihagaze ku rugamba. Amakuru aba ari menshi cyane, niba ugeze no bwa mbere rwose wibuke gukora subscribe hangana mu kiganiro cyitwa ubwiro gica kuri Bomu wese mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu byamaje kugenda bikomera cyane kubera yuko rwose perezida w'u Burundi akaba ari kugenda ahinduranya abayobozi ko bukeye nuko bwije biturutse kuba yuko afite ubwoba yuko bashobora kugenda bamukorera kudeta cyangwa bakagenda rwose bamuroga kubera yuko ngo hari n'abaperezida benshi bagiye barugwa maze bagenda bapfa biciye muri iri shyaka bose bagenda banyuramo ngo kubera yuko rwose ari ryo riba rikomeye cyane muri iki gihugu cya Burundi. Ibi ngibi rwose bikaba biri kugenda bituma abantu benshi bari kugenda babona yuko rwose ari kugenda ahinduranya abatetsi abamurindira umutekano kugira ngo rwose abagambanyi bagende baburizwamo. Mu yandi makuru wagenda umenya rwose no kubu ngubu abantu benshi bagiye bibaza ngo ese igihugu cya Angola n'igihugu cya Tanzania ese South Africa yo iriyo muri Congo. Menya yuko rwose abantu benshi abasesenguzi bari kugenda bagaruka neza cyane yuko rwose igihugu cy'aba South Africa rwose cy'abantu benshi bakunda rwose icyitwa ubukungu nyabwo, nabo rwose bakaba bari muri iki gihugu rwose. Nuko ibintu biba bimeze rwose, amakuru yo aba ari menshi cyane rwose neza cyane. Niba ari ubwa mbere rwose ugeze kuri uno muyoboro nta handi ugenda umenyera amakuru menshi cyane. Butera Jeanne Knowless yibukije urubyiruko ko ari rwo musingi w'ejo hazaza h'u Rwanda rwose. Nuko ibintu bemeze rwose, amakuru yo aba ari menshi cyane. Etienne Gisegeti Kirombo rwose akaba yahaye ibihembo bikomeye cyane abakinnyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imodoka, ndetse kubera yuko bagiye bitwara neza mu gushaka itike kujya gukina igikombe cy'isi. Amakipe yo mu Burayi akaba ari gushinja igihugu cya Kongo rwose kugenda akima bamwe mu bakinnyi bagiye rwose bayikenera rwose muri iyi mikino rwose. Abakinnyi barindwi ba Eritrea batorokeye muri South Africa rwose nyuma yaho bahuye n'ikipe ya Eswatini ndetse bakagenda banayisezerera rwose. Nuko ibintu biba bihagaze rwose neza cyane mu mikino, nuko ibintu biba bimeze. David Bayingana umunyamakuru ukorera BNB umwezi cyangwa yite Kigali rwose FM akaba ari kugenda akebura urubyiruko rushaka kumenya amakipe yo ku mugabane w'Uburayi uko bihagaze rwose, ntibamenye amateka rwose mabi yaranze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwose. Ibyo baba barimo rwose bagiye babereka, ahubwo babanza bamenye amateka y'u Rwanda. Tom Close yabwiye urubyiruko ko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ari isomo rikwiye kubayobora mu guhitamo neza. Nuko ibintu biba bimeze. The Ben nawe akaba yatanze ubutumwa bwe ahagira ati batwigishije kubabarira tutibagiwe ubudaheranwa bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nuko ibintu biba bihagaze rwose. Korea ya ruguru ikaba iri kugenda igaragaza yuko Korea y'epfo mu gihe cyose izagenda yishotoraho yuko bibuke neza cyane yuko bafite igisasu kizagenda gishyika muri rwose America. Breaking news, Trump says effective immediately USA will blockade.
biba bihagaze, nuko amakuru yo aba ari menshi cyane. Muri update Semungu akaba yamaje gutabwa muri yombi. Aya ni amakuru tuzagenda dusesengura mu minsi iri imbere, naho njyewe yari Gacha on Charlotte, ndabakunda cyane.